bazongifakazela abasebenzayo, bazongifakazela abafundayo kule. Ukunothisa uma ngabe uthi ufuna ukwenza isikhaftini mhlawumbe uzosiphatha noma i-lunch box ozoyidla uma ngabe sekwesikhathi se-lunch, but uthola ukuthi akukho khona ngenxa yesimo sakho mhlawumbe noma uyabona ukuthi akakameki kahle okanye inyanga ayikavumi. Bese uthi ake ngisale sengiphatha amadumbe noma ngiphathe umbila ophekiwe ukuze nami kube khona ngizobamba ngakho umoya uma ngabe sekwesikhathi se-lunch. Uthola ukuthi even nabantu ojwayele ukudla nabo uyayinyeza ukohlangana nabo ngesizathu sokuthi uyabona ukuthi ihlobo lento ephethe namhlanje awufisi ukuthi ivele ebantwini. Unyaza athi ngizokha lona uphuthu nobhontshisi obeliphekwe ekhaya, ngizokha yona imfino nophuthu lebiphekwe ekhaya. But into emangazayo uma ngabe uthi uyafika laphana uthi uyayinyeza ngokudla kwakho ngoba uyazi ukuthi khona abantu abaphatha ukudla okunamasaladi, khona abantu abaphatha izinto ey'griliwe, khona abantu abaphatha izinto ezimnandi. Uthola ukuthi bona labantu abaphatha lezi zinto ezimnandi bafuna ukuzocela kuwena noma bathi lesi exchange lunch box mina kade ngawugcina ubhontshisi nophuthu, lesi exchange lunch box mina kade ngayigcina nje uphuthu nemfino, lesi exchange kade nje ngagcina mina amadumbe. Ngezizathu sokuthi khumbula wena ukuphathiswa ukuthi akukho nakho yilokho kuphela obekukhona. Uthola ukuthi wona lokudla usuke nako ekhaya kuyikhona khona onakho, kuyinyeza ngakho uthi uye nakho phakathi kwabantu, but labantu abaphethe lokudla kuwena ufisa ukuthi ngabe ikhona okuphethe ukuze uzokhululeka kulabantu odla nabo, ibona sebefuna ukudla kwakho. Semuke nganze wethu nasempilweni kunezinto uNkulunkulu asiphe zona noma izinto esinazo singakwazi siyisebenzise, ongaba amathalente ongaba yemqondo uNkulunkulu asiphe yona sishode ngeyimali, but uthola ukuthi abantu bayayinyeza ukuyiveza ngesizathu sokuthi babona abanye abantu benento engcono. Lalela uNkulunkulu uphele lonto yodwa ngoba iyona onayo, sebenzisa yona kuyazi ukuthi njengoba kuphele lonto bakhona abantu abazoyidinga abanalezi zinto ezinkulu wena oyidingayo, okuzo end up ekuthenini wena lento eyifisayo uyi-exchange ngokuthi lonto onayo encane khona abantu abayidingayo noma ebalekile kubona abazosondezwa yiyona kuwena.